Hello everyone, mayam bu khurumjari ngasi gi mathel sidi soibum nga ga thongjarage ado nga se ngakramakti na chadre adubu ngapai se tawthoga thamba nga ni ko aduga ai soibum se ga thongjarake soibum sina sikkim gi soibum ne sikkim miss amana bibirak pane bako moi gi dagi soibum se mena aduga singju maga tawjarake singju se koi gi waiwai singju ne mayam hape ko sisu kari hapke habdo ai mayam video gi makhata na dum haijarake ahan bada koi gi soibum thongba jana thongjarage ko hangam thause haijare ko smaina kara adum chana ba chang da dum hapira se jira ngaujare jira se kitang pokhara kanda ko gi tilau asoi ba hapsan jarani aduga tejpata dalchini cinnamon do adu hapsan jarani ngaktang ngobirani ko aduga ko gi singa suba chanam suba hing simyam ja hapsala phasala dum ngobi be yare ko adum maroi marang akoi nga thongba madang ngoba adum loi hapa yare ko seisa ado maroi nakupi na pakpi ka dudi leijadre aduduna ina hapsadre sigi sing chanam ti lausida oina dum tawjare ko ado ngaktang ngobirani duga maroi sing se phasana mule hai kanda khogi maru marang loina asuba til kano suba jira asuba thadigom aru asuba methi loi hapa yare ko ado nga je hapsanjare nga je tawtho ga thambane tawdragadi upai leitaba mayam ado alu se boil oina hapjai ko kaigino hairagadi soibum thongba matamda alu se yam mungandeba aduduna ina alu se boil torago ina hapane sine hena su thuna su mulle aduga yam kuina su changdre ko yam irai laina thongba yare ado hingna alu se hap taragadi kai hai tare koigi alu se ising changbadong na toraga leibado soibum go thong kanda yam kana nungai tabaneba ado main toraga ina alu se boil oina hapjabani ko ado soibum se phasana chamthokjaraga ai hapjanjare sumaina nga se ngobul werakanda ado sisu phasana ngobirani ko soibum ne alu ne nga ne sigaise phasana ngobirani minute ama gumbagi changda phasana otla ngobirani ko aduga mahi asaba hapirani mahi di yari ge asaba dum hapiyo ko thuna su munbane aduga mahausu leibane sine hena ising aingba hapasidi kuina su changbane ko adu makhum khummaga lolaga thamdoine adu makhum hangtoga amu ngaktang sauhallaga mahi si kitang akoigi chang ama lakpa kando adoida phadigom asoiba hapjanbiraga adum sida loire ko si texture se dum yare ko mayam dum nangjalakhidoine mahi se indhara kandadi dum mayam hauni hauroi haibiramu ngapai ga thongaga mayam chabirabro soibumga adu so haibiramu ko kamenda das mai toroga sima loijare serve tawjarage leijare ko do ngakra ga thongmana di hen hawi ko adubu ngapai se ngapai ga su amuk tang try tawbiu mayam ngapai ge soibum ga thongba gi su mahau mani ko aduga alu se boil to boina hapiu ko thuna munna bagi damak yam ko ina changdabane adu singju gi process amuk tawjar age singju se waiwai singju ni ko ngari yaudbi oidoine morok khara hapchare thoiding asuba chamas ani hapchare ko thoiding khara yam hanjarage thum khara hapchare aduga sigaise hana tot lageba adu mana masing je ina side ta thamjare ko totpa nungai tabado adugi totpa du nungai tabagi ina side ta loktho thamjabani adu phajana kobi se phajana totpa loira kanda nungsidak se kitang hapjarage ko pudina habdo hindi da phajana soibirani adu mayam mimi singju chabada koigi pudina hapaga chanarabro koigi nungsidak soiraga chabse mayam try amtang tawbiu ko yam hawi ko sisu duga haibi manani ko sina haibi mana sisu kitang soijanjarage ado aina semi ba singju se koigi keno nateba ngari yaudabineba ko koigi sita leiminaba koigi nan manipuri hai tarene moisu chaningbo ko adaida try tawninge harakpodu da aina ngari yaudabida sembiraga moida su try tawhanbane yam hawi hai ko moina do ngari yauraga de aina pijaningdaba moidi lighten yam kalleba aduna aina ngari yaudabi oina semjabane me do morok se packet ani yaurak male ado magi enhancer taste enhancer du hapsanjare aduga onion oil hapapado moigi mi waiwai da adu su hapsanjare adu phajana to khaiminarani ko sise hana ado moina haine manipur north east ki mi jingje loinamak slim oirije sin oiramni yam salad yam chai ado aigi video se moina ne aigi kano se channel se moi subscribe to yam yawe ko nan manipuri me am ko se leminaba adaida moina ne adum haidoine nangi side dish ayamana nang kanu zero oil gumba yam tawe duga karigono paste ama hek season do kaino ena paste to ngari nen haiba fermented fish nen adu moina adu di cha dabni ena pijaning daba
ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯋꯥꯏ ꯃꯪꯒꯟꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯇꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯋꯥꯏ ꯃꯪꯒꯟ ꯑꯇꯥꯎꯕ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯃꯪꯒꯟ ꯑꯇꯥꯎꯕꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯒꯟꯗꯦꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯪꯒꯜꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯁ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯋꯥꯏ ꯃꯇꯣꯟꯁꯦ ꯇꯣꯠꯈꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯅꯤ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯅ ꯐꯩꯀꯣ ꯍꯋꯥꯏ ꯃꯇꯣꯟꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯦꯛꯁꯆꯔꯁꯦ ꯍꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯎꯔꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯕꯤ ꯃꯅꯥꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯝꯃꯒ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯍꯥꯎꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯠꯆꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯩꯕꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯂꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯛꯈꯣꯝꯕꯨ ꯐꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯛꯂꯨꯛꯁꯦ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯄꯥꯏꯒ ꯁꯣꯏꯕꯨꯝꯒ ꯊꯣꯡꯕ ꯍꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯎꯔꯣꯏ ꯀꯃꯦꯟꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯡꯖꯨꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯦ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯣꯏꯕꯨꯝꯒ ꯉꯥꯒ ꯊꯣꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅ ꯁꯣꯏꯕꯨꯝꯒ ꯉꯥꯒ ꯄꯥꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯦ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯊꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯃꯝꯇꯪꯒ ꯅꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕꯨꯝꯒ ꯉꯥꯒ ꯊꯣꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯣꯏ ꯅꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯦꯁꯤꯄꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯐꯨꯗ ꯀꯣꯝꯕꯣ ꯄ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯎꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯨ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯕꯥꯏ